Kallid kuulajad ja vaatajad, soovin teile kõigile väga turvalist ja õnnistatud advendiaja jätkumist, turvalist eluteed ja tugevat tervist. Paneme tähele täna nädala palvuse ajal Jumala sõna Püha Luuka evangeeliumist. Ja ingel ütles Maarjale: ära karda, Maarja, sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maarja küsis ingli käest: kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Luuka 1. peatükk, salmid 30–34. Kallis sõber, eks ole, Maarja on tegelikult praktilise meelega inimene. Selle asemel, et raisata oma ja ingli aega vaidlemisele, kindlustunde turgutamisele või uskmatuse näitamisele, küsib ta Jumala tõotuse kohta lihtsalt: kuidas see võib juhtuda? Aga seetõttu, et Maarja on küll kihlatud, aga ei ela veel koos mehega. Pulmapidu on veel ees ootamas. Nii et Maarja tahab teada, mis saab edasi. Kas Jumal tahab, et pulmad peaks ta edasi lükkama, või on Jumalal muid plaane, mida ta isegi ette ei kujuta? Mõnikord on Jumala soov meie elu suhtes ilmne. Me saame sellest aru, et see või teine asi peab kindlasti juhtuma. Ja siis pole meil mõnikord aimugi, teinekord ja küsime, kuidas see võib juhtuda. Selle küsimuse esitamine võib olla küll hirmutav, sest me kardame vastust. Aitab aga see, kui meenutame, et me küsime ju tema käest, kes meid on niivõrd armastanud, et ta tuli meie maailma sisse, meie elu sisse ning on jäänud meile igaveseks päästjaks. Tema, Jeesus, kes elas, suri ja tõusis surnuist meie heaks. Palugem. Kallis Issand, näita mulle seda teed, mida sina oled minu jaoks välja valinud. Aamen. Dear listeners and viewers, today we have December the 16th, 2020. I wish you all a very safe and blessed Advent period, a safe life and a strong health. Today we read the Word of God from the Gospel of St. Luke. But the angel said to Mary, "Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever.
His kingdom will never end. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. According to the Luke chapter 1, verses 30 through 34. Dear friends, Mary is by nature a practical person. Instead of wasting her time or the angels by arguing, asking for reassurance, or showing disbelief, she simply asked about the how and why of God's promise. Because there's a practical problem. Though Mary is betrothed, she isn't living with her husband yet. The final wedding celebration is yet to come. So Mary wants to know what happens next. Does God want her to move the wedding forward? Or does God have other plans? Plans she can't even imagine. Sometimes it's obvious what God wants to have happen in our lives. And then sometimes we have no idea what will come next. And we ask God, how can this happen? It can be scary to ask that question because we fear what the answer might be. But it helps if we remember that we are asking the one who loved us so much. He came into our world and our lives to be our Savior forever. Jesus, who lived, died, and rose for us. Let us pray. Dear Lord, show me the path you have for me to walk. Amen.